بدم سبات يوم عصير بسرعة من لا مثلا أعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. Do for this world as if you will live forever, and do for the last after here as you will die tomorrow. ለዚች ዱንያ ስራ ዘላለም እንደሚኖር ሰው አስብና ለዚህ ዱንያ ስራ ለአኽራም ማለት ነው። ለአኽራም ለቀጣይ ዓለም ማለት ነው። ለእሷም ነገ እንደሚሞት ሰው አስብና ስራ ይላል። ዘላለም የሚኖር ሰው እኮ በጣም እዚህ ዱንያ ላይ ተጨንቆ በጣም ብዙ ስራ ይሰራል አይደል? ግን ነገ እንደሚሞት ሰው የሚያስብ ሰው ለምን ለአላህ ሰው ለዱንያ ነው? ለአኽራም ስትሰራ ነገ እንደሚሞት ሰው አስብና ስራ ይላል ማለት ዱንያ ተናፍደለጊ akka nama zalaalam asirra jiraatutu akka nama dureetti duniyaa tanaaf dalagina. واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. أما اللي آخرة في اللي دلقي akka nama boruu deemutu namni boruu deemu akkamitti dalaga jennaan آخرة naafi isinillee kana lubbuu keenyaaf gaafannu ta'a. maaliif إنك لن تعيش في هذه الدنيا إلا مرة واحدة. الدنيا لاي عند الدنيا جيدا عند الدنيا لما نرى ولد الدنيا يسوعنا لم ترى لما نرى الدنيا ترى كم رجلا سرّات كم أو رجلا ترى وربنا